Haka arpu sautari ujemang arajar penriu kaparis namdong kalayo ben penlong ya kaprosin Maria hapo isnong sanaru kane kade kejingle burom ya Maria kanong yarap ki Kristan kabaju penlong sisin sisnem haune ubna jemang hapo jong kane kisnong lasdang ya kate kejingle rible dagaktin pedang burom ya ki pai rungai baro balawan nakisnong maper daunong ya lam kabalang sinong sanaru umari jai talang ya kamas bakhoi hakane ka step lapen menta dairabran fada semian sungo hakajing senran lang ifadar jem bare ibadai ifasendrop jong Paris namdong. Hakajing pariai ka ktin ublay. Irebran fadasmion sungo ilaban jur halor kapang. Jong kajing suk ukris. Kabau jisu la ay halaki senran. Barkane kadeban besut. Haman lagi ying kisam Kristan. Lengbau kwa kakmi barkikun. Hadin kajing sam ka ktin ublay. Lapan buat pat sakriti penkubor. Yakinong kitkam batamay kabalang sinong sanaru. Kibadan hadu arpusan ngut kiriud khot. Nabenta arsnem kasamoy terekam nyaki kata arajar apundriu arajar pupra hakano pasngi lapenlong ya kejing ya prosesian Maria kabadai kejing le burom ya ka kemiu jisu kanong yarap ki Kristan bajule da kabalang salonsar benang pensyai susu ya kejing long bakerpang jong ke Maria hakejing im ki Kristan bat kabenta bakongsan jong ka kum kanong yarap ki Kristan ibabu het katikis lambo lengdo ila aya kimat puson kabas ngotenat habakut jong kejing ya prosesian lapen kut pat ya katai kasngi burom Maria da kejing mane sakramen melapen ya da Reverend Father James Elisar Barrett. Barukun barunan sembahkun Kajing ay ang pride jong if Jesus Christ Kajing id jong ublay pa Kajing isulap jong ublay sembahkun Indon ring kabat hibaro Agim bahay imyat Pan skema ke jenay, long kat balong, at pan shania big tang oblay, wala kiw sa bling, wala pa long mansi makoy, haga balang, unsong unsa badni, amday tang haga yung mani, amday unsong bansa badni, kamtam hangi chimet. Justu yung laong, matamed zongi, aday ban long kabakoy, aday ban long kitampel baim, abaw justu, baru mesti makoy yung isyong isa hangi. Kagadaw ka nung ikmen badyo ay kani kasli buram kumbang layos ngaw na kini ilay tuligid yung pulay. Pamanong kong nilayos ngaw na kitam yung ki apostol kani kalunong kabaarhi wala kren yung kapang mesti makoy yung ublay uban hiyar hagabalan. Umbaw man si makoy mga hiyan, nakapos kapor. Magiging pa, jong pa, at jong upod, yaw man si makoy. Siya, agaligasin ro man si makoy ulawan. Ban, kamtra yami, bangirong nilong ikod. Sti yada, agabanta jong pangiduway ban kamaw yami barabo. Ilong gidak ibapaw sabah, magkiligan ng kitkam jong Kinlong di basaki yang mengublay. Lagi kitin, bati keren, lagi kamba bahagi kilet. Ipan juga kunami daw Chris uturay juni. Amen. Sementara khot no bahay Father James Elisar Barrett penirap pending yang ini nakaliang kadiang. Like
Ijong belai dua minta demi kenopok minta ekor jenak jenak amin. Ini kisah kaya kebalang. Kita tahu kisah hiar musim berkut. Ki Armstrong baca kepada artistik. Koi tak ni kisah kuat orang Islam EPG mat pesan kat tu bani. Yang berwai suai, juga berwai, pai berwai, kelembar aspak nyap hasan.